abna wuti beka sa Sompa yede Sompa Rhapsody dwumadie no etwa so anopa yi munim sa anopa bia ye pa brabo mu nyansa ne brabo mu adesua ne de abo ye bra your radio counselors ya fa yeja Sompa Rhapsody dwumadie no Reverend Professor Joseph Osafodu ena wuni aba Akosua Aboagye ne yetena dwam free adwada kosi efiada anopa no wotwe kosi anopa no ndu na dwumadie eye just bread and pastries somebody just hot kenke abadwa so no wo mo ene boye chidom ema no edimo sounds na perfect baby diapers wo mo so ka ho ne boa ema yede Sompa Rhapsody ne ba na 21st clinic nso eboye chidom and the topic I'm a day bro and me busa say a dear ne dawa kuma so pa se nyame ye ma wani beje anansa dear ne dawa kuma so say ebemu ma wa bra bono chesa hu besisi hu so ankasa ena me pese me hu e dear pa ne dawa kuma so anopa ya wutie mi wo kaya enam se eni wa bra bomu ntina ma wura ho ebi wa wo bu akonta sa de ni wa bra bomu ntino na sa awrahuo die bi na ate asi wo so eno na me pese me ni wodi hu nkomo adie bi edi awrahuo die ebra wo edie na wo hye senka wo anasa adie bi kwa wo wabra bom pese nke firi wabra bom na ahoto ebetimi abase yare nti yenu ya Moses ya na wofra ye na ne yefra wo se wo gidie se nyame besa na yare na daachi bi watimi ehunade ade de na koma so ne se daachi bi nyame bema na ne ehunade ebse na ne ehunade pen ne na ne yefra wo de ye de ya edie na de wakoma so edie ne wo go edie ne wo vision edie ne wo desire edie na wo ko dom ya Akosua Aboagye amete bibi wo ho a nyame ye ma me na se ba mabrabo ma mani beje pa mi wo bi ankasa wo de ye de I would like to know, I want to know setting goals and achieving them when an emede bro was Sompa Rhapsody so if say to the be ye hu de ye pe but ye nim kwan be fa so ye nsa betimi aka e na tere bi so na ye say minim de me pen nanso sa de we de me pen so mintimi nya da and many will ba bedi wakoma so ade ho nkomo and woni aba Akosua Aboagye your radio counselor many will bedi wakoma so ade ho nkomo the desires of your heart when you say I will give you the desires of your heart me ye wakoma so ade de amount na mamenfa aseda emma me sponsors a wo mama dwumadi edi mu kama if say wo monka ho anka Sompa Rhapsody ne ni ho wo madawromanti ena Sompa Rhapsody ejina na naso na egoswa eye stronger and stronger just bread and pastries edi just hot kenke abana just hot kenke no eye dokono a ye ton 3 Ghana cedis eye yellow corn no ene ye dia ye na unim said just bread and pastries no wo mo Joseph no mo fi nipa ho pa wo mo mpe kalabule eti wo se mre bi obi te no frem no anti Akosua eti wo say just hot kenke ne 3 Ghana cedis na mse ai 3 Ghana cedis wholesale dokono dokono nkrofo ko tu ekoton dokono nkrofo tu de koye party dokono nkrofo tu de ye wedding dokono nkrofo tu de ye ayie dokono nkrofo tu de serve ahiafo ne mobrofo dokono nkrofo tu serve wo fie ebi kura to de gu mo fridge mu na mo di kakran kakrepe dokono nka yellow corn ena ye dia ye vitamin C nso ewum na omo betimi aka ma ye mfa ne se a 500 pieces and 200 pieces na no a me bitmines wo ye wo da just hot kenke yimti me kura me di do ni bi package ne omtimi akamize the amount wo betimi anya na opa bi cassava fish wo opa bi asa wo ginger wo opa meko se bi opa green pepper wo opa black shitoni de wo opa bi omba ne sa de ama ye customize and sorry order Tesano Baptist Church ye celebrate a jubilee anniversary last year ye order dokunu 2000 pieces every just hot kenke. It is a serious business once I'm maker. Yes, celebrity 50th anniversary, jubilee celebration. We ordered for
2,000 balls of kiki. And ye de servo, ye nyamia ye, and ye de massa for baby, and no ye customizing ye de green pepper, and ye de sadi. It is for customer, na ye kinky no, and na sadi, and a green pepper. It is sort of baby, be my docono crabby kai. I saw the baby, be the koi. Enti eno no asam na make no enti dia wo be ye enya afa na wo de koma dokono order bi he wo kan check just what kenke for so mo fa dokono no mra wo 6 by 5 na o maduru ho etimi sro dokono no so etimi si wo 3 days na enye hwe still a chest na egum na eye hot just what kenke ho asam na make kire wo no ye dim fidie papa clean hygienic preparation eno no enye omo ye aduane basa no de bi ko kenke ne ya na fa eti bomodi so be free 0256068832 0256068832 TBM 0256068832 Joe's Bread and Pastries commercial bank order into order what the It's way a just called Kenke. Perfect baby diapers, Maminka perfect baby diapers, want some kakra and show. And now you da. Perfect baby diapers, want some commodana me de brewi. When him say Akode be out, but when he be at Tenana, your bark with anak penny adios, is it? Obi him say perfect baby diapers, and ye de boy ba. And ma will burn Susu Sabasa. When Timmy Nana Jubi obes me so check and I and Uncle for Jimmy Bar no masadi me baby na me so checking the diapers and what perfect baby diapers and protecting your baby's delicate skin with soft leak proof diapers trusted by parents across Ghana, FDA approved. Perfect baby diapers in such a way say leakages be any baby out. Diaper be how with the ball back with an Johnson and I'm home. I could any Jan and I'm home. Oh, banana sent power banner home. Never perfect baby diapers. Perfect baby diapers is here for you. It is known for protecting your baby's delicate skin with soft, leak-proof diapers trusted by parents across Ghana. It is supermarkets who do shopping malls who do a perfect baby diapers and yasomu. Ain't dear mummies that an inferior diaper can quickly become uncomfortable for your babies. They can express this through restlessness and they can constant crying. For perfect baby diapers bono. Oba pesu na wasese to akwada ne ho. For perfect baby diapers bono. Oba pesu, check in the diapers no. The answer oba free 053 10 99889. Won't mean cancer 10 99889. Won't mean cancer me say wo mother care diapers. Now I show you mother care. So was so ye mother care and casa. I show you mother care. So was so ye mother care and casa. But we need perfect baby that and mother care now. Real mother cares no. Or more real diapers. Native friend. Yen be mount na ton na mfaso wom abanta ne beta mo ba bia on besato e de bia ebe monyiska 05310998889 05310998889 and 0303 957965 0303 957965 perfect baby diapers and the boy ma now 21st clinic is sciatica expert, sciatica originator, pace setter, sciatica commandant, and a sciatica researcher. The area you find a sciatica and a chance if you see a chief out to us. Neck out dreams attack the Brekum Ghost or Boise. So when you're 054300311131 TBM 0540 311 0540 2111 21st clinic still. We are sciatica expert.
It's Joe's bread and pastries, just hot kenke, perfect baby diapers, womaka home. Na ene say me bedi wakoma so ade ho nkomo ene dey ede na wo kondo uti Akosua go Aboagye no pay your radio counselor bibisa say de na wo kondo ede na da wakoma so ba wutimi se woni bagye enu nkomo ne e ba bi no eti bom bie na ebrepam me bie phone lines na wo beka wakoma so ade ama me Wabeka die 2026 ye fiti ase na nka wunya o pepa na mekan mama for example medjuma ye fom ye no ba ko de bitmize ba ko de to ayi fa ne se safo kantanka be ma bitmize ka so be ware watimi aware safo kantanka entimi ware eti wona na kuma so de ne emam so ate ase na kuma so de ne mam eti wona na mamonyo sa eti menim wo die e bia wo die ne tesa safo kantanka be ma die ne bi wo go bibi si woni so nanso se de safo da so ye singri a ene wo bo na African way wode ne nam hwi ni kutira yam but bitmize wonya ne de weekend yi wakohyemu a aware do eti so ene bitmize weekend yi wakohyemu akogye nani ena bitmize asaba safo kantanka da so peche eti 2026 enya nkwa wie de ba na koma so ade no ne nsa nyankan eti wo wote se me ba safo kantanka be ma no fo fidie ne to Sompa 106.5 makana me be poaw ama nyame aye wakoma so ade ama wate eti wono kro betie bi fi se na koma so ade no onya ebebe mo ama no onya me ba cheche ne wure ama na sere kano pe wo bank aye breakfast si nanim awe bread any ade kanumre nko won na fufuo bi ne emutuo bi esi nchen na anu abrante bi na anu ware mi hia nam say na nansi aware ne wofo yakasi wo se ante Akosua na me a meyire mikodura ene fufuo ene banku ene mutuo nam so po aduane bi edi dada was first na nka me pon a mikoduru fi a na afi ekwan ho ya indomie bia na medie na anu a me wade ye mi beduru fie bia na meyira ye aduane kama enanse kwa nsuo yi toyi a me be ya mobo se de nsuo yi toyi aw ode jana manonko nyame be cheche ne wure ensuo ne tosa obi o wadampa so si ewrade da benda obi o nsuo to se ewrade nka wo ma nyame so ne me dia makoma so de kamenya bema bia nko be domia enka menya oba bia nko be domia ntia Akosua enka mani beje wanti Akosua na no abrante bi sende me message wo sente Akosua medjuma sei makoma so de ne se nyame ma medjuma nye makoma so de ne se nyame ma medjuma nye obi ka chem sante Akosua makoma so de ne se me dan bia mi si medrum finfin mintimi ntoaso sikasem oye den odim ye beautiful lines na wo bo se ni pebe frɛ no dodo na eyesikasem I'm telling you enya de wo pɛ na ne yere ye ɛna obi won so adwuma no wanya bi but adwuma no niam ekoso no enegye bi anim enti na koma so ade no enya mamu saa wo pɛ work environment bi tisa Sompa akra a na nka enegye wo mu enya intimidation bia enegye debi na nka enegye wo na nka de enegye no aba adwuma ba bia nka ntiase wo mu ezoduru ba bia hai eti ama enigye no wo fom obi ka chem sante Akosua nka mikunu onsum nyame na nka mikunu timi sum nyame mamea na nka wotimi ne me sore bom paya nka mani beje papa ne ba cho ne die ne da wakoma so die ne si wanim eno ne yeba bedi hu nkomo Sompa Rhapsody na ya hyehyɛ ya brabo ya hyehyɛ ya dwene ya hyehyɛ ya tenka ya hyehyɛ ya bibia ne hu sɛ enka achi wate ɛna medie ni da so message na ebre wo a message of hope, a message of faith, a message of perseverance, a message of encouragement, and to strengthen you, to empower you, so that you can do exploits.
eti ma menko ohene yere ho aberwatia memo akwa ba o ya na oba penshra na bibia bokọ de onyankopọ da so akura ye de nyame ase na enne no Sompa Rhapsody nkomo ami bedi ne fa obi a wo be hia ne bia aberwatia bibi da nipa na koma so a wonya ne bagi sure na ebetimi aboa no eye nipa bi na wo hia na na wo de na apɛ oni no de na ene if it's no need the time point 1 esa wo ankasa no pede adwuma ti adwuma bia wa kasa mo no bambi sanso de emfa mobra o ka wo make a very important me pay adwuma de adwuma e bia da bi wo ni o pe me power be ma be na pe me de be ma bia beba bia na oba be na pe me de oba bia se bia sa bambi sa emfa mobra now hini na intenti bia na biasa at least onipa de wo bobra ese wo hu ne wo pe no make you choice ese you enti e friend go set bibi sure ni so obitimi send you message enti Akosua me pacho adwuma na okase be clean na e be prapra ha o da bi nye no anam se na e de na wo pe be specific see what you want ade a wo pen ma ye hunu wan kasa no be specific wonnim ne wo pe eti wo hu a wo behu se wonnim be ma wo pa wo hu be ma na wo behu sure se wonnim oba wo pa wo hu na wo behu before that get to know yourself sa enti wonnim ne wo pe ano kan se wonnim wo hu a wan kasa wonnim wo hu de wo pe beboa wan kasa wonnim wo hu nti wonnim ne wo pe eti ye wo se relationship bia ye wo eye bia ya ware eye wo se bema bia ya bema eye wo se oba bia ya oba no what kind of man are you looking for what kind of are you looking for edie na wo pe so what yes onyakopo okra wo busa Ezekiel say can these bones live God was specific o man hu edie anom pe we ebetimi anyankwa ana and was say rade wan kasa na wunim kasem na ka wasem no sa enti hu enipa bebre ye na mabrabo ye mu ye nim ne ye pe unim ne wo pa settle for anything sure ade bia obeba bia na wo de ho ahyem bibia se mami bi saa brabo wiye nso sa mami bi saa brabo unim the kind of bema wo pe bibia no aye failure sa eti se bema bia bae na woni afia na kofa no wonso oba no woni nante wie anti Akosua oba bia makwa kofa na unim ne wo pe eno ne ade di kan hunu wo ho na hunu ne wo pe sure be specific de to so me no hine ade na wo pe na wo ho e mo bi na da e wo ho ade na wo pe no e wo ho kasa wo de wunya saa de e mo bi an kasa wo nhwe wo chansen so no wa ma wo ade tire ya wo de bebu aso ade na wo pe no e bi wo ho se chansen oba wo pe adwuma ebi wo ho sa wo pe be ma wonye ma asem a ebi wo ho sure sa wo pe oba wo bu ade a ebi wo ho pe be ma wa ho hye so a sa wo ho mpo obetena se atwen sa ebi wo ho de wo pe bi ebi wo ho e ma obi a na down kan kire wo say ene de na free hin ene de misro ma ene de e na down de wo de be si woni se wo pe no fa show trim say it is possible ho asede ne ho adwuma na obeya ama wonsa aka wakoduru ho sa ye beba ho na mo hu se e wo ho enti se bia wo kohia first relationship na ye bad second relationship na ye bad a wo ema enu define relationship ema enu define relationship ma wo because who see so no wo kohia bia wo mu wo kohia wo bia wo ye kwadwefo wo kohia wo bia wo ye fi enti wo de ahye wo tirim se ema nyina ya mpebere enye no kore ana ko hye be ma shini be ma bia won pa adwuma be ma bia won nyene ma ho eti eya wo se emema nyina te samesrew don't be defined by your past sure emma de wo famu no en define no emma won to papa nyina ntonhye de wo pe no ebi wo ho emfa tete ne ma no tete kwa asem no emma enne ediemu ebi wo ho enka said sa na ne ma nyina ate etu se ohine ye bi mu enam ne ma mafa famu abrabo mu ntino oma get to a point in life a omu ne ni daso biem baby abaye mami bisa aye se menyi ni se bi wo ho me pacho ebi wo ho do say wo wi ase ebi wo wi ase pa na wonhia bi ye wo mema wo mu bum ma ene wo mema wo mu mu ma sure
ya wo ma wo mo bro mo ho ase ene wo ma wo mo ya hanta eti men ka say na girls na aba ne de omonum kasa nye wona ka kire wo obi wo ho ne kasa ju akoma ebi de tosumi ba hye wotrim say ne wo pe na ebi wo ho ene ya number 2 point number 3 who say you deserve it tunya ye sefataw okay mame woni se bebe ehu omo sa de we de ontim emfata no ontim nya onu hu ne se on deserve me so na mu ni esi enum ne nya what hu ne se hu ne ho say o deserve the best you deserve the best sure you deserve the best won so enter the papa no betimi anya bi a e sha wo so e be fata awon so kan papa no so da chu betimi atobi me kan se mre bi na abayo bi ana ye corset cha kan ye mo ena be ye no oka team no ho enti o di birthday enam say afese sebraha no toka ohine we opeda me na akoto ni patent se wo sika mu no me se afese sebraha na nyame amaka no wonya wo de ante kuso nkasa enam say adai me ka na me de ka de na me say what baby what you need to no on ka sempa ma no ho say what you need wuti wei wo timnya ka da na no free hifa na dwene na say eti say wo birthday me ma wuti nkwa afese bankopo ma wo nsunya wo ka no ni tiw ne de woni se brabo na wo no asase wo betena so aka no wonya bi da obenya bi kura nye sesi nye next year no na ne kura na say the possibility is not there how come say when you say you deserve the best ya ma wo hia na didi ya ahokyera busua na ye firi mu ba ye ni sali ne na ye be fom akwa kodu then na ye wo say ye nipa bi na sese di ye na wo de won ka ho adenti na ye wo say esese nipa bi na di ye na wo de won ka ho adenti na wo write yourself off sa wo write wo off sa we na ye ba ye no ye won krofo bi wo ha wo mu na be di ye na me de menka ho pa ho akyera firi ne ma pa na na de nko ana sew de anya na wo birthday na me say afese sebra na nyame adom no wa che wo ka wo say wa kam because the possibility na dwene mu no enye possible say wo bebo bra amada ache wono watimi atone ka da we so enye nyame yona da bi so obeka akosua agukora koma bibi etimi si obi abecha mekanti unso de chew bibi etimi si believe say won so deserve the best believe say won so deserve the best anya bi ye aware papa no so nya bi ye aduma papa no so nya bi ye ne papa wa brabo mo ye esu na do so se de afunu mo ye se de ba wafunu mo ye ada papa mo ye won so siri bi ye ebi ma right wo mo ho off abrabo no yi wo mo ho afirim se de wo hene you kan because of negative experience my used to say stay na mabrabo ne be da bia metena fom se ahaya me de me wiase me ba menim obetimi ka se menim se mani nye da aba adenti na wo kasa menim se mani nye da me de obi otimi shi obi me de mabo omoye enkasa ma Kansem papa. Hey, media mabo, metia wu, aba. How can you say something like this? Mama, the oba can be answer so ya na ye ho. Also what the enkwan wo wash ye no. It wo no no, it carries power. It e den na wutimi ohene time say wo hye nipa bia na awre. Say wo wutimi catch on say, "Hey, media mabo, metia wu papa." Hey, me de ohia ya o eno a me de minim se oh aba ohia busua me de adwene ye hu ye de adwene ye hu eh ye de no akọ ne ho de ma papa ntimi man wa accept say ye wo nipa bi o deserve the best but wo de won ka ho and those people are there omo ho as omo far away wo de chese wa yire mu kura adentia wa ma brabo na ebo wa pe no amo adwene adane ape abrabobo wa pe na mo adwene adane ape adwene nyina asai wadwene the fact is say wo kohia ba ma bia sabi no wo ye kohini no enti se na ma nyina ya kohifo so long as wo kohia wo ba bia wo mu ade no wo ye fi no enti
say ni wom hu ni o e bi di wom hu ni papa e fa se wo shia be ma bia ne nsa ye den en che se ma nyina ti mo den e fa se wo shia wo ba bia wo no de wo se me de masase so mba me mo bia I mean, on page, man, chest and tisa. You deserve the best. Man, tell him, it's Ghana from Asiako Drubian, what you throw young coupon. And no credit, the member Asiako Drubian, your papa. Not 2 years, she has any nipa, ni papa power hopper. Ni papa power. Enti nipa bebre ya ma ho kwan ma ne ma ya fam brebi a twamu no asai adwene. Describe me so. Esi woni so ne bebe mo agisa exercise be ba the one so sad see when so no say be this will reset your mind this the fact is say e ma fa ne mu odin the fact is say I say na nchi say sa na ma oyine ma me so me hu me ne me stepmother na tie ne me papa because me ma me ne me papa jai intem e bra na me what 3 years enti me kwotena me ma me nche na me ma me de me bre me papa ti me ne me stepmother na tie sa story e makada unim se bre bia mehu e ma wo ma dresse no ma ye kama ahye ne shoe no ahye ne shoe no kuta ne bag akra bi kita eni oba bia waware na one ne kunu tika mu na omo magum na omo kosi nkura na wo school ana omo kwa asori bom na ye me fe chese me admire many boswa but I was me say 10 to 11 years I said 9 years but many boss had the so oh here na ye me fe say I wish thank you me and I wish me ma me papa ware mo mo te sa ba onim se na me trimu no na me nim se da che menya bi sure na me nim se I deserve this family I deserve se menya bi say se me ma me papa mpo amfa ama me a me so me deserve se da che me so me ware ne me kunu ne me ma na ya bakwa asore ye besu nyame yasem ye de oba na me dressing so akwa adwuma dress so dress so dress me fa no man to man discount me ho I did not discount myself who say me fa ene na me nu ho na me de me ho shame me fa na me adman enne abere wetemanya abro sa dress na man dress na mo call office na mo ma suit no ene suit ya bia so mo flatter me ni and when flat me na mana sakra bra wunyine no kura wunyine kwa bi abrotie se nkrofo oba ne kunu ene ne magu ka mu na wo mo kosi na menya bi wa bi what the children so say he is my husband onie me kunu nie mi sa wade nie sa na ye me fe ti die wo fe no hu say wo deserve sure e ma ne mo ani mmoso na nya wo say where dear I like the word contest aba koko sandi bi na winia obi kura ne ma meti mi ka kire ne say wo twon ho na enko na omo wo sika kwa wo so ko di echi ana say bo say wo de wo nyene wo ho de ye be say parents no say wo be dream bigger men kan nhye say wo ba wo kan sam kese mama da che metoka ye ma wo say wo be tonso ampa it is a obano can say mami won ka ye koi efe that me tobia ma wo say nyame mu ana ka edi empani sam no wo beto ka we ama ha de o kire da bi ben kasa mama Esther ma no mo so be sit dan no ma to ka mu maami atene eno ano no so be sit dan ama na na wo say enya amen ya mami fo ni bi sa wo say ben say e amanga no nyene wo kwa Oprah Winfrey I can story be or say na one the grandmother and an etie na omusi niema te say dey high see dey tabra unsa ache na o ma be hata na one ne grandmother na kasa na o ka kire ne say that kan niema bi no ka kire say grandmother man kasa asam no ontimi nye ne die ani because tete no relax na no mo America no na we ye me na we serve we ye say and that was their destiny na omu senior na omu hwefie wo mo hwa brofo ne mama wo mo and nkokra or sis there was something in her na bibi woni mo na ka kire ne say this is not the life I want anyway na me pe ye me pe ne say me be sisi nkrofo ne ma eti say o ka
Sansam and a grandmother ne Botugua. One pa Abruetia. And Nayan show pro infinity everywhere. Grandma Botugua Bontiano no so grandma the one I come at Wogu. But on Camanente. And on Camanente. Was all the and I want to share. Someone share and pa. Ne mammy crack Tony, so. A bedroom ribbon on one and a feed woman. Sir, and see, or in a best say, Mamma will hear say watching it. And more here, and answer will beginning, no, or from no, a year beginning get to where bino. Sir, small beginnings and until the memma and no MS say, Anna, may yet. A brimpasha say be a cressa. Ah, a brimpona chassis be a, or be a bay cassia or dachim be a yana chassis and a fe. Entina Sompa Rhapsody, ya jeans, ya didn't penny for bebre beba. No man become a story. Now, one say, now send it, you're not saying it here. Now, I was say, a beer you won't see people be so. And ya be popping your wound to so. I will not tune in answer so. Ya, what did your money away at all, ye? I wish your baby and free noir, near soon some crop. Ya do what now in Chankakra, near the walk now in Chankakra. Now, who cook now, yes, a walk classroom crown order. That was the Shabai and Colabrim, my yeno. Kakran so abenya so outside beton. Also, but sir, because you nya kwan na wo. Adionti, we are dear. Enti, yebesre, say, you can have a bad start, but you can have a great finish. Sure. Or start to be me and yes, start to be a foundation and koye. I need a swobia, Bobby, Story come akoma bato ma men nane na me brinti me ka ba yo bi e wo fa baako a wo ye be ma kohia oba bia na opese wo ne se oba no fi abusua papam ofre abusua omo wo sika omo nsem wo bi ena ono so abusua na hiafo a mobrofo nipa be 80 gudan baako mu ne ade ena ne wo fa no yasa adwuma mu a okohia obey no ope oba na oba no so pe no wo so oba na omde bema ne kochia ena oba na busuafo busa se bema ne hefa na ofri ena omo kire so ofri ha ena omo se omo ye den na so hu ye na se busua ne papa bi anim ona na ne ho papa na bi anim na nafo adwuma papa obi ani wo kra wako school kuta degree wo mu nyina Messi ni form adwuma ya ene ye tode wo dwom ba obi ani wako school adru ba bia no abusua ne kan se wo mpene so emma ne wo fa no enware wo ba no but no oba na sinkete aboaboso se bema we ana mepe no ana mepe no omo despise bema no but am so oba na insist ye se bema na na openti na omo ye hu hyenye omo twenye mfie miensa na omo ma ho kwan ema papa no eware omo ba no abusua na eyo omo tan so omo bema papa ne nkwala ne wo mbeba nkwala ne kura hu se omo papa na ha na ofiri eto omo ma na papa ne won ne se hwe ye ba no a wo ware no ye mu aso ate se nkwala na mo be wo no no fie na wa amfa wo manko wabusua side abusua fon no mo hia abusua no omo wo nkwala be ye miensa asenan anche na papa ne wuye unim se papa ne wuye no ena omo sesa nkwala ne nyina atu kwan se de be ye nkwala ne hu omachi eto omo busa nkwala ne busa se enwo omo papa abusuafo no omo so omo pe ne abusuafo emunye etu se hwe baby say na wo free a ebe ma na ye wo sese ya na wo de ebe enti wan sha won dream mpe no abenya go won dream mpo emma woni su mpo second bi emma woni su wa ni so de hu na mi sha bayiwa bi a ebuse ante Akosua nka me de na me se nka me nya ba ma bi anka oba ha mi a ba ngurum na nka mene na kwa kwatena na nka wahwe me enam se nti u dream u go o da ye so ene wani so ade hunu nyina o botes wo so ani single mu na wo ko en ya ba yi 20 cedis at table so about me ade ni bi was single room pa de ya na so ade so I hear friends coffee chest ni ya na nko o
See plastic chair na say me ade. Hey, na ni so ade hu. But so ko draw abla no hwe. No adanya me ase wo. Onire. To abi ensa. When she buy you 23 years. Na me busa o se de na apese wo ye. Wani so ade hunu ne san a. Anti Akosua kaminya be ma bi o single room. Nanka o ware me ne yakotena ho a. Se de wo ke na o de sit at table. Nanka wa hwe me. Nam sinti 23-year-old girl. Dreamy big. It will dream when ye. No ano isa. Wa drew ho. The other one makano. Na ya na wo. One kasebia, be me bi kra o sposi ni fie. Single room or I warranty. Eti patro na wo dream ye den ya. Ena me ne ohin. We was wo pe be single room a. We be 20 cities up to center table so. Na wakono na wo no wahwe no ne bia na se. Wo ye omo a wo mu gidie wo mu ankasa betia bie wo madwuma. Wo betimi asua nsa no adwuma no aye ne nkakra nkaka. Wo de ne ye den ya. E de ne wakoma wade. What is your dream? E de ne wakoma. Wo go ne say. Me na me pese me hunu. O de ye den ya. Say me pe single room. Ka de kan flat employee. Anasa chamber and whole self-contained. One name say one ho. Ana onim ohine wonu amu so ni gidie single no betimi ahan bi. Just obi na etimi ehan na onu ni mu akopetche nipa kro ne nchen. Onu amu anu ni enidaso bi say. Obetimi akohan. Poverty no anasa ohia na background a condition in mind no. Ama e de na dwuna kwa kogina ba bi say wo. Single room untimi han bi. Drew hokora. Etiti se be behind no obeware do wakotenam. Eno anu wani so ade hunu. Na nka wonya adwene bi se me pese nka me kosua tirebo. Me pese nka me kosua de pam. Na daachi bi me nso me beye master. Na nka se me ankasa me nya me shop. Na nka daachi me nya nkwada bebre a. Enko ni mra ho so na nka wonya ho. Ai na nka wadru ho kra de se bibia beye wo dia. Kan krofo be sunlight na wo botiri. Krofo be sunlight. Etere bi a abayo bi a na menim no wo Kumase adum. Ne maame ewo nkwada nsia wanya ba ma bi anhwe no nti maame no anti nkwada no school kura o manko enu ba junior high school kura o manwie bi eti maame ne de maame ne tirebo ano obo nkwada nkrofo mma na no obubo muti na wano no de toto aduane ma ne mansia no eti wo musua tirebo no ewo mo maame ho ohine wi tie story yo bobo nkwada dire no ena no wo musua eti mayiwo 2 emema 4 ena ma 2 eti omususom ti maame ni botire no na omuso bom de bondo sa ena omudi nti naturally no mbehu tire ne bo enne sa tire bo no a sa wudu omu shop wadumu a nipa asalai sei oma bebie bi e won kran ha ba ko bie branch ba ko wadumu obie ba ko University campus se be ya mayo no e be bo omu tire wo ho e de na sesa ye wo mu nya adwene bi se wo se maame bobɔ nkwala ati omu ye de nkwala ba ene yesua na kasie mu a ene yesie so nkrofo beba bebɔ ama ye nya sika eti me yekusua etirebo no ene etirebo no ama we nya store 2 oma brabo asesa oma brabo asesa ya tana hona ka e fa dwene single room 23 Oba dreamy big na wa achieve go no enti enemi nim sa ba wutirim se eniema bi wo ha nipa bi na deserve wo de won ka ho a eni e go no wo besate ne sei ohine yire ebe de wo sati go no ne akire kwan abefa so a ebetimi aduru ho enne wo ko sakaman ha ba ko ho wo ko ha abayo ba ko nso menim no makeup ya makeup no wan ko makeup school osua no online YouTube enne omo ye bridal even say omo ware a sure makeup by the by say bridal you know ko ye makeup 3,000 Ghana cedis wa free ohianim wa free wa de ne ho maame bia na menim no ne manan that time ne wo CPC ana nkwada no omo de emu ti na dibu a wo mo enti ebetimi abasa wuti na adi aboa wo ana se ebetimi abasa won sa na adi aboa wo ebetimi abasa dwadie na adi aboa hwehwe wo de
never BBC when so on the man wo muti de boa edi boa wo no mo de school ya we ko school and then kwara nan no an wo mugu single room ho wo CPC ho no first one no we architect wow second one no medical doctor third one no wow and fourth one no see a businessman omo hye brasesa me ba to nya hia na bia omo free mu so ma ma no ani di wo mutirim se no amu no mbeta no omo ma me nya adwene na no oton odum ma me na adwene na no oton odum ono kura so bi kofa free ya pene yeji no ono so akwa akofa no oton enso no asese omo sebre eti wo de Yesu Kristo na ne papa nya carpenter ni ba patro ende abasa carpenter dabi the papa no carpenter ni but no be carpenter obeye savior enti yesram se wutie ye na bibusa wo se wo go ne sei na go na wo sete no enye papa bia te sa abai we die single room ne be ma be wadam de 20 se obetimi franti Akosua na me si nyina me botaya ne se na nka menya be ma bi na nka menya oba bi na nka menya be ma bi na me ke sa wono amu ade o musa ne ho say is there anything bibi o metimi aya na yakasa meye da bia wo show bi da bia wo show bi da bi wontimi nsati goals wo bra da bia wo show bi me busa wo de enye de obi ye you should be independent abrabo no eye de wo bo enye de obi bo ama wo eye de wo de na wo bo wo de na wo bo bra ne de wa bo e de na wo ye wo se da bia wo de wo hyebre hye nkrofo nsam nti nkrofo gya wa no aye mobo omo di teti wa bra bo nso ma nkrofo gya da bia wo de wa bra bo ma nipa eti nipa gya wo mu ano aye mobo eti e ma se be ma no se ne wo ma uska bi ma ba didi se ga no so gya wa ba didi nyame nkoa ne ye de ho to no so wo se no me enka de ode ne ho to nipa so enti what is your own role in your own life one kasa no edie na si wani so edie na obetimi aye mo obi nka nche so wontimi nya bibi obetimi aye mo obi nka nche so obi nkwaye na on famre me recently na meeting so for bia say asore no we are praying nyankopon be ye niema kese onyame be mo masisi churches bebre eni ade asore mani bi o ma asore mani bi aba o sofo eni sodi hunu die eye pa se nyankopon se o mama mu be churches na mo sponsor the poor eye pa ntie bompa ye ma wo se onyame financiers onyame wureti na obsofo no bisa se na da mo no mo ye financier ni bi enye yi aboafo every baby no na ti woni hu ne ho se nyame betimi afa no so amana ye bon just imagine na so bisa se na se financier na ye mo but who say ono no hu ne ho say the moment asofo ne ka say ye pese ye bua ye ti orphanage ye sisi asori dan ya de wa counting itself out eni so ade hu ne so nti ono no nya ade a ono waduru ho ba bia e jo ya basofo we are praying for you nyame rezi financiers wow there's no so na da wu de wunyi ni say nyame betimi financier also be a financier wow what you want to watch the baby cry you see question ti won hu say wo hye no nko a eye ne sese ya na beye enye se ya na beye o ebre dane yesu ti ase ene adwumaden wo hoyi na wo de bibia si woni sui ebetimi me de abamu ama me as a 9-year-old girl na microphone ko office a wo mare se ye me fe no ena me ko office dress man ye me e ma ne boro so kola ai shit office de na ye me fe wardrobe nso wo ho wardrobe no for entade nko mpabo anso wardrobe se office ya Akosua nshira na de san na sa ye me fe se be ma yire ene ne egu kamu na maame no de ne make school no ena ba mu ama me na be hwe ne ka ya ode ne make school on ne kunu twa picture won ne kamu on ne sa ka say this is my husband, he is my husband e on dia be fa kwai wanya ne dia boroso manya ti di obe kan fa wa no ka sempa fa ma wo but baby ane ye won ne bi ni ho baby ane ye won ne bi ni ho aware papa bi anim me I come from a broken home enchinye me maame ne me papa 3 years ena omuja aware enti me wo 3 years na aware na gu me hu me mother side obi akora wakoye degree me hu obi akwa school eso ne yetimi ye degree na ye masters gusu akoye nim possible ma it is possible but this was sanwadwene
so deserve I be ye. It's a non sap na me pesa me emphasize hono more because ohini bebre na adwene we yetrim no nye. Ohia ne ahoche. Ohia sai adwene e ma adwene bone ba utrim. Amagimi adwene nkwa na aya ma ye ho. Yansa adwene biem. Sa de we se de e wasa me ka de ye de ma me ho. Ba bia ye say we se kan ni kwan say ye ma ni define de ye poor background no entimi define de. Because you say obeka ampa am wani nya de na bra wo ho asefa kon kakran nyansa kwan so na wo de ko ya wo atokoto mu de amenamu na aso sa de nyansa kwan so kakran na wo yi sa jimi no se bi free ma me obekọ akodru ba bia nipa ni bebo mo so yi ofa he fa na koye ofa he fa na koye onya me ka che Abraham se ba bia wani bekọ akodru no me de ho be ma asase ne ba bia tie ne wani o se be wani be kwa koduru no me de eno he shekwa nkan ne hu se wo so deserve bi oyine number the next point is me dey man say ehiafo wo kasa bi nka bi ehiafo ne mobrofo ne ba bia ye free na enye no ye wo kasa bi ene adwene bi wo ye tirim yi sa adwene fi wo tirim so ohia kasa no ohia adwene ehun asem adwene ye wo se obi a odi ye bia ye kromfo no emwo adwene bia wo tim se obi a wodi ye bia ye ohia kansem se de onu mo e de kro eye wo se enya o eye wo se kro no di one kwan so eti ye wo se bon kwan so na wunye etina ni bi opoli tirama wa sha CS ka no because ye wo say wan yes ka dia wunye ye enya no kora eye tro eti e besre ye wo ehiafo agene bi ye free esu emu nyani mu no a ye nya pese do to ba bia no den no enya na wo nkrofo ma di ye o makonkan a eye wo say gisa wo fa bone kwan so ansa na watimi anya krono kwan so anaso mu nyina ya kromfo saa de ne na ehinda wo success no saa mentality na ese wo yi to twene because ka wo gidie bi se nkakran ka wo beduru ho nka wo beduru ho ka ye wo say eye nkakran eti me chance enka wo bedi no kure enka maame no ye kofa wo fire kura ase ba ye no a ye do betena maame no provision shop no se hweso no enka wo chance wiya sare like no ene moka no eye wo se gise kuro no na wo de be ye wanya bia ni nti na wunya ya no do nsam ye no nya but sa ko bo nti hia no betena mu because eye wo say wo asa wo pa ho nyintam wo fiti preko pepo se so mo na eba enti woni bi ya fa wo de wa ba obi store no se bra be hwa no wo de nukure die be ye no wa chance ye wia sa sika wia no eno no wo fombo do be kwa kotu jail sa papa no de a wo nukure no eno no fombo ye ba chie eno ne wo mate no sika ne de ma wo no wayiyi biesie no eno no wo fombo be si wo ntem e ma ne nya wo se enam se ba bia wo free ba no wo se ya ho kire mu ene wo hia e kom de mo ene ade no nti no obi anya opportunity kakra bi aba no chance de krono ene kalabule ene nada ene atro ene frakadam obua ohia no betenam e ba se de ye be hye e basa so a wosa ekwa achirichi wo be kwa achiri kra sen wo maame no papa sasa na wotafo ntina wo nsura hwe ase wakwa akodo se oda wachiri yawo yase ne bibia wakwa kakra akohu sika kakra na afia asa be hia ye de ne ene bone mfa ye di ene bone mfa ye problem no because enam se woni bi ena obi akofa no e de na ba wabetena mansion mu bia wo free mobro fuom na ho na chance se bi ti say we he Josepha so okosom e wo Pharaoh fie ena prison ho so okosom ba won se no kure die onyame na doma chedie bi obey prime minister eti normally no ebi obabi awo no nya bi kra wo kra so wo baby oho nye na obi akwa so me de obesua adwuma na obi akwa wo so meboa mo nyansa no adwuma na obi akwa me de obekọ school se woni na want na ho di na se wo chance ewie sika no a etwetwetwene ade a ene be ye den ohine ye be ye den se ade no be frim sure ye problem
no ye wa adwene bi senti ase wo de won sam yenu na edidi funi say ya akomo de wa yemfe ansam yenu ni di wo de wani mienu so hwa to amu ayebo ani bre de yakosoro ani bre o master wani bre no woni ba bi ofre o ba beduru ha unim Michelle sikani bi no yusu hama bi ena okọ washing bay before the washing bay incident no ne office na o obi horo ne car enti na guy no person man opportunity wa adwuma mu ho no person man akwanya ba no person so no hwe it was a $7 say ya na o egu ni seat na se onim dudu o ba no person o person obewia bia eti o jai e de gu seat na se tutuska gu basa yeah aso tutuska gu basa wo ka nim eti o ba na guy no yi gate man no a young man ba o security person but ono na horo ne car no jan because no person man no ohun se boy no be what talent bi na nko man opportunity bi wo na adwuma mu ho ba no person o so no hwe so wa adwen pa sa wa adwen pa en wo be hu sika no wo ka nim no de abre no enti o horo car no no just ka won je no ya ante da ko no so boss eya me hu ska ebi na bi sha bi no so wanya hwe de yam hu afa hye ha oso ne hye for 3 months guy na amfa $1 kra wan fa $1 kra and why ne personal assistant pie obrempon from what obrempon wa ni mu ukwado baba obrempon no odene nam chips ne sa na oduru etime na fa ho be di oduma ko be example oyine enne sikani no waye no the personal assistant wonim die nti waye ne personal assistant because nukuradie ne boarding sure nukuradie ne boarding apam nukuradie boarding enti waso nipa bi ahwe enti se enne obi ono horo ne car wojeje sika gum na woja tomo for 3 months wantimi a ene nipa we me ye ne personal assistant be owa ho kire mu obi ho ho kire sika ne salary yes 1000 enso wan fa $1 why ye ne personal assistant eti fasika kwa ha ono de besoma no fa we kwa ha